Yes, for the tool in my nano Tammy Bay TV man and Mr. Laughter ke koma yati kid within Martini Matika Kili Wulokum Turu Imbiop man Makelwani Ba Turu Manena Nena Kor Kikor Dichu Iman Makelwani Tammy Bay TV. Now watiki lokum to madwong to 12 weekend machala wono nano kere to beru tie madwong I midweek ene mabena wabike lo bodu dichu kor ke koer wange Champions League beru tie Europa League beru tie Europa Conference League beru tie mawabike no weng buri kor ke koer piano mete waneno kit machala to kono wor kere loka nge beru matie ena yene bobe beru ki discussion ki la chwak Chelsea mo achiel in tina ni amawaberu live stream wakoro by chawa achiel mi utiano ke kome no beru tie man makilwoni discussion kom neno kin macharo European Leagues tiga wot kere tim ma ake England mamira wanen konkor ki kore ki fans man mo beru live itami be TV yen ka cheti kitami yupa bene weka betie around weka nen kin machalo no jimi no be wor kere kor ki kore mono ye gin matie pa bet ki wose mo wabe kilo ne oburi kor ki kore amir bachak kilo fans mano neno kinien wakilo wanywago ken machalo fans achira che neno kere ken machalo team mega tika wot kere kidong ben in mane tike kero my mete bed program man yeah cho mere email li bot wa wange ken machano maromo contacting kere man itami be tv@gmail.com so kay cho kenyo bino email lio yeno wa romo linking up kiri wak no oloto ben wakil in ni beti I program man me sports ma itami be kidong me kay tiki lo wange mo ken local sports mo ken wak ben wange ni ay local sports mo tikere ena ye arua il geno to ki Black Power ma beru tie I weekend mo karo eni mageno go guto achel ikoma achel mo beru to maber to alket machalo ine beru tie gulu Kenya Rua Ears kono gitie tim ma tie gulu mageti gulu city magen giti to mabeje to twal mano mer ne mer wange lokum to beru botu kore wa binero ni wachako timne 11 chuli pen petie channel mo makelo to 11 chuli so wanerne per tek to twal ken machalo wanno ben wakupe ki jommo kerne kar mir waneno ni wakilu kong dak lokum to leba chuli we oroto in mana watching channel mamegwa ibet bena ki kero be kelo jimmi di chuken machalo no waro mete obeti kere ye kor ki kore now we chirwo nena nyim non ket machalo lokum to te kere man makilwone you have a Champions League team out to mo first round man last 16 ket machalo tum kere kor ki kore wangeyo ni to team beju edede mo beru tie amero nendo sale kore waneno ket machalo to no beru kere last 16 round man wangeyo ket mano beru kere kore wachika neno Benfica Barcelona goyogi man makilwoni Giero kom achiel man Barcelona goyogi achiel kom Giero to eni kono tum ki red card ma Barcelona go no red card chon mo first half eto go foot go yelle go tote me neno ni gen gi lo to eni so Barcelona lo achiel Giero man bago be doctor kam no ang'en bo ber maged twal kidong ben watika neno to mo ken mo beru ti enaye PSG magen go to ki Liverpool beru ti ki gum anyway gum magwano ne ki kuma no man magelwoni goal achiel ba Elliot ayo moro madong bene waneno kin ma PSG no to kere PSG to kom to ko ka ina ne to yani mano pepor ki PSG no me losing to en ato ngi Liverpool Real Madrid go down kere kuma no kache nen ken mano jibne wor ke chamo kene no real betika to mabe at the last moment they know real go down at there no go down Rio so Liverpool tie and ki style gi ene mateka kelo jim mabeje to twal ma wateka ne Real Madrid ki Liverpool ne jaro be bero a yela to twal but anyway PSG gen go no lost ma bero ma right to twal but gi ato kon gen to mabe ka no gen gi tigi chances mabe na mera wechi woni Liverpool no power below to en ato gen loyo 1-0 ma perach to twal ket machara ne no kere na waneno PSV go to ki Arsenal ma bero ti to bero ma tek to twal ma no bero chario wateka ne no PSV ki jwaro gi gola ya bero kuma chel goals mero chwe mero maduong mero ta mabedong be wache kon Arsenal tigi pao mi moto gol ata waneno kit machao geno to kere la wuoni obero maber to al geno to kom to ke come mageno loyo mere man makilwoni PSV gola ya bero kuma chel Trossard moro Calafiori moro Timber moro ke neno ano dan makilwoni Odegaard beno moro gola Rio so waniri beno moro gol so ber maber
12 bot Arsenal meneno ken me get go goyo kere man PSV man nyoro ni dong Arsenal bi war mera ti me kala la me chero man makilwone e Real Madrid bangene Arsenal foot go magu be maka ki Real Madrid onyo Atletico Madrid ma be better to mag wa to actually to mal liet ma mera wechi go kamale po be ber ma yot to al kache ne ken ma tomo be bieno kere but Arsenal don't take guaranteed kena be kara mer me chero man makilwone man makilwane quarterfinals mono get matie now Bayern Munich ko go play go to again ke German makilwane Bayer Leverkusen mono German derby mono ber malia to Bayer Leverkusen no red card ato kilwana na Bayano go gola ya der Compiero ma nano Hurricane Morgo la Rio Kulo Masala Mora Chel so ber ma bed twal but Bayern Munich mono ber ma bed twal Germany but mono first leg second leg ben tie obi nano ken machalo Leverkusen bidugu kere ikom to eni bene ko wanano final guto ke Inter Milan ma Inter Milan go ke gola ya Rio e Compiero ki don ben Real Madrid gion to ke Atletico Madrid ma ber ma gate twal kache wano nano ken mano wor kere actually oberu man ma be full ma nano Real Madrid ukate ki loch gola ye man makilwoni golo Rio e komachel ma Alvarez mor golo momi woldi ket madawa je ke umor kid golo moma yeni kuitu yeni Alvarez tie striker ma bedo to gomo moma kilwone ambe wa nyaga nena ne ki come ma pebdo be riot but ki kono na mono summary me Champions League kin motum kere kore to ma bedo tie wanen bene before in iching Rio kin manena ke Aston Villa bene go to Cambridge ma I mean club bridge ma Aston Villa go gi gola ya dek e komachel mono be ma be to albor Aston Villa ki don bene waneno bene mono ye league to mate Dortmund bro to ke Lille ma be da chel kuma chel mono be ma be to albor but Dortmund ba dongo be na ka go jira France ko be to ne ning ma be ma be to mono be recap Champions League now the next game no tika bieno man ching next week and weekday ma bieno en Rio ke cha de ma be na ne no tika dak e league mo ken ma nyero be na preview no be ko Barcelona be dak et Benfica mono Rio Inter Milan be to Feyenoord Liverpool be to PSG mono Leverkusen be to Bayern Munich mono be Rio kre cha dek be no be na Lille to Dortmund Aston Villa to Brugge Arsenal to PSV gang Atletico Madrid donc Doro man makilwone Real Madrid mono second leg me last 16 mo Champions League mo bitum mo don kore now when Europa League ko mero wori we mo kene be ne chat ko wel mo go kore kerano be berti kere wek bene wolo to wa bet ki gen now Europa League ko beru tima liet to 12 mo kene go to tini la wone actually tiano ki dong bene jo mo kene to ma ber 12 now ne kon kore kere Europa League last 16 tima wor kere ye kore now on Real Sociedad to Manchester United mono bera chel e kuma chel mo ber ma ber 12 gere Manchester United yo ko moro gol mo akba saxi Joshua Jackson ma ber ma ber 12 bon Manchester United ato pautum ma be ken ma chalo ge miero kere Real Sociedad go no penalty ma aki Bruno Fernandes peo gwa golo ne ma ber 12 well gudi guru chie mo lenge malo so ke mi handball ma go no penalty ma no ye well golo mano otum achel ikoma achel now be ke ne mo ken dong to mo ken be tie FC SBS mono to ke Lyon go get de kom jero Fenerbahce Rangers go get there come chill and Victoria Pleasant ki Lazio kono no red card bene football lawyer go Rio come chill entrang Frankfurt go man makilwan Ajax Rio come chill Roma go man makilwan Atletico Club go Rio come chill Budo Glint ka chiel ke Olympiacos tuma dek kuma kom jer ki dong be Tottenham dak surprise ki go ye go la chiel mo be on goal mo ki bolla topa Tottenham mo a chiel ma te tiri bene mono kin machalo tukune utum kere a Europa League now fudo tika na nagera anyway full last 16 when then Manchester United to ma be or to give me meta nyim kidong Tottenham mangi fugu bi dakang ekom AZ akma ma be ber ma be to the second leg kin machalo na ke mono be beru de chi angwen manyen ana ye kin machalo no to ono be tum kere be da wa bi na ko Olympiacos dong du beru gang gito kidong bene Lazio no tie gang kere manano kere Lyon bene no tie gang Tottenham no dugu gang so we ber ma be to menana kin mano to ne beru kere now and then Europa
Europa Conference League ma beru bene ma bere twal ken ma chala wanero kere Europa Conference League ku beru to achel ma bene oluto English team achel ma tie NIA Chelsea ma Chelsea bitie ye wangene Chelsea tie oluto ma bere twal ko bene kanen ma be gena ye gulo man ma kelwoni table me Europa Conference League ma beru ma bere twal bot gi ma ne nge ne kirkingo ma guto kining oluto kachi Chelsea to ken mano mi guto kere guma loyo man makelwani UEFA Conference League eni open kira neno ke eni petie team mo ma da odong ma tek to 12 ke neno ken group eni but geno loyo man makelwani ario ko machel la woni market ge to kere so Chelsea go Copenhagen ario ko machel Real Betis Victoria to ario ko Mario Olympiacos Florentino to Dek ko Mario Molde to ke Liga Washo motum Molde go get der ario club mukene dong bena mukene pedong wange gi twal so pigi tego de twal but mona ye ma pigi tego kinero kit club mukene ni matie group ne ange ni Chelsea wang mautero Europa Conference League inerma mega iken jomo dong ni pati ngar ma madak nen way ngar matek twal iki gwak Real Betis yo but ke Florentina but mukene dong nyingi be pengene lo ma pa geno kache ki beru ki ker mo me go Chelsea kanen Chelsea o man makiloni i finals mono ken ma Europa League kigen utum kere kore mera na minu updates na wa mera wachiro don kong waneno kong bene wi dok mo ken matie mo kati ana ye ni Arsenal no mero will ticket ma make me season long ticket ma kilo lok ma dit to twal social media ke bot down ma gitwa aso bene ngeni Emirates gichuro wel chena ne papa lobu kame beri ye but ken ma loka de kere ni Arsenal tie ma guchulo actually ma gukero ukar wel matek de twal go mer pasana beach kolo ikom chilling ma yen ngara chel ma chulo long term take new season take an man yone chulo pi season no lo wek no olo to ini don beto neno dido ne mo ke kan mai mer padak mer nda kong chul kono to ka chel ti jo ken ma chulo ticket go weng so wel ena yeke mero ke pasana beach ke neno so email ka de bot dan ma duong ken ma chalo neno kere so gente ka wane gente ka mer med wel wek olo to asolo be ti kero menongo chene me wilo duto kidong bena me mete ki kelo ki kobe gi jimi mo pat mano Arsenal mer tim ne ke wilo to mano ramo fitting we pene ka giti ka chere competition ma diet Champions League ano FA gi nga gi mer gene nong chene ma duong wilo to we gi wilo to ma gen gi mer ni at dar po ga ma better tol because kana Liverpool no go ber ke chwin gi bena me to wel ero gi ne ano gen pe be mer wel but Arsenal kana e foot gu kate me to wel bi season ticket ma jomo kenati wa ni mabe jo kenti tamone pegien mabe twal ket machalo no wano nero kere mona ye lok matie makor ke kore bo bikili ulok mtuko kar dichu ni walk man ki itami be TV wa in bed ati kama leng me bedo kanana wa ket machalo jimne ti wor kere man itami be TV lok mtuko mo ke ken matie wa bikili botu wa mer wa neno no ken machalo preview no wor kere wa ngi itamani Chelsea below Conference League itamani Arsenal kono mono ken ma good go kere PSV ni gibilo kom Real Madrid ke jeko ke dong bena tammi be wa ngi ko Manchester United geno to ke Real Sociedad tawno betum ni ning ke dong man Liverpool ke PSG actually gube beru ni ning to gene itamani Liverpool be beru be dak ken gi pitoro ken ma chala wana meta geno to kermi o way finals bena ngi ni Liverpool be ma ko Aston Villa kenen geno karo kenen PSG da bien be go ge barangi Anfield Patriot Paul Cairo chak Liverpool ngeyo Barcelona bena ngeyo ken machalo gen ki go gi kere nena ma Barcelona bien Liverpool ma kono go Liverpool ay golo cha ngwen kulo e ko Mario ko madek but Liverpool turning that result mabe so party ke ngunyu mon Liverpool will make it through kidong bena Arsenal will make it through already kidong bena gen ma ngeyo anaye Aston Villa benong Roma go making through Matigan better trial. Mono ye lock Matie kore we been an lock Manchester United ki Arsenal magitiga to Premier League i weekend mabino ene babete mane or to preview ne koni chama mochi wabe bayane for the weekend mangeni to tie malia to talken Manchester United ki Arsenal mono i weekend ene Premier League mo ber magede to ala bim nongo dana di mo to e kod mo ka chel ketge ka chetigi mir menwa ko tammi i kom program ene
wa kwange chala mere email mere onyo inboxing an mere chi wa binan ne ken machal no jimne wor kere kore ana fo twal me watching an mete oloto ki twako Tammy Bay TV wa polkara no wa betki chin mane me ya me choko gang bena oloto me wa no lokum tu kati obori kore ken mano chalo wano mete no obed kere afo matek wanen wono uruone